Strike bro. Kuat nih bro. Bluefin bro. Slow kan, slow. Lauran. Halo teman-teman semuanya. Mr. Robin hari ini bakal mancing lagi ke pulau. Oh ya, saya hari ini bawa 3 set ya. Poping nih sama ultralight karena mau main micro jig ya. Tadi juga casting 20 LB. Oke, kita tunggu sore dikit lagi. Nih cuaca masih sangat panas. Oke. Jigs. Coba lagi ya. Bahaya ini. Strike bro. Strike. Kakap merah bro, kakap merah. Aduh, asik. Oh, strike. Aduh. Strike lagi. Aduh. Oh, strike bro. Strike. Kencang nih bro. Wow. Asik bro. Makan karang. Oh. Aduh. Strike. Wah, kerapu.
Langsung strike bro. Aduh, besar. Aduh, ngocel bro. Waduh, besar tuh bro. Strike lagi bro. Aduh, ngocel lagi bro. Aduh, ini jignya nih kekecilan nih. Kayaknya kerapu sih. Nggak tahu juga. Strike bro. Strike. Wah, ikan karang lagi bro. Aduh. Langsung strike bro. Aduh, ngocel. Coba lagi ya. Aduh. Strike bro. Strike. Asik banget. Asik banget. Kerapu. Langsung strike bro. Begitu sampai dasar langsung strike. Ah, kerapu. Langsung strike bro. Strike lagi bro. Aduh, ngocel. Ngocel. Begitu sampai dasaran langsung strike. Strike. Aduh, ngocel lagi. Kayaknya banyak nih bluefinnya. Strike bro. Kuat nih bro. Ayo naik. Kenapa nih bro? Bluefin. Bluefin. Bluefin bro. Kita coba lagi ya. Siapa tahu dia banyak di bawah. Coba
Coba lagi, bro. Strike, bro. Ocel. Ocel, bro. Strike, bro. Strike. Wush. Strike, bro. Dengar yo. Dengar juga. Slow kan, slow. Lauran. Bluefin. Nak ke apa ni? Bangah je bateri dah, habis bateri kamera. Ha. Wow.